from verse 10 to 21. Romans chapter number 5 verse 10 to 21. So ngike ngathi buta iminyaka noma isikhathi lesidze ngihola leli bandla. I think if I can say for 11 years now sikhona la ibandleni sihlangene. Hallelujah. Because mhla 9 February sihlanganisa 11 years Hand of Grace. So I was worried in my spirit ngithi buta Sibosi enhlitweni yami uma unginika mhlambe ivision yaleli bandla, you gave me a vision of soldiers. That is why in the Hand of Grace which were raising sons and daughters for the kingdom. So enhlitweni yami bengilangadelela noma leli yabandla leli khona bantu abasha bakhona abantu babavutha emoyeni. Hallelujah. Iyuthi yakhona ibe ngegcwele umoya. Hallelujah. Bantu labomake bakhona bagcwala bagcwele umoya ngikumbulele eMichael nathi ayisana bethu bathaba umoya sisingasihlangene sibe sihlangene ebandla levutha emoyeni kube mhlambe kube le disorder kamoya nasihlangene bantu labasha bakhona bakhulume ngetilwimi nasihlangene. And I was worried because uma ngibuka libandla le Hand of Grace kubona kwasi ilusha lakhona lisopa alikadakwa umoya. Hallelujah. So and I was worried because why le bandla lingakhuli kamoya, because kukhula kwamoya lakhona ubona kungasadingeki ukuthi kuphushwane kokuthi kwendeke into kuyadendakalela le bandla liyadendela letinto kuyathi kuba lula kwenda kwaleli bandla. Hallelujah. Uthi wabuka la bahlabelelako ubona Moses nje agijima phambili ayogcwela imic. It shows ukuthi there is something inside lengathi ukuthi impushe noma aza invite umuntu but lento lela ngekhathi iyazuba iyaphambili. Hallelujah. So I was yearning in my heart for the church that would be full of the Holy Ghost. Lapho na ku Sunday school yakhona speaking in tongues. Hallelujah. But our church is sober and I was worried that to go say why wangasile libandla silo lomkhomba lona. And kulamalanga kubumbula ukuthi it's a place sometimes akusilo libandla but it's our preaching. Hallelujah. Because when you preach sin umuntu umtshela ngesono sakhe uacknowledge ukuthi I am dirty, I am not ready to come closer to God, so I must distance myself from God. Even praying kuba ngumthwalo ngoba umuntu uthi bona akafanele nje ukuthandaza ngoba athi mina ngisoni kunalabangcono. And there is this word that says gospel. The word gospel means good news. It's a tindzaba letimnanzi and also tindzaba legama lethi grace umusa lisho ukuthi unmerited favor, undeserved favor. Umusa lewungamtholi whether something but umusa nje uma ngabe ungafika umposhe lestatue bese ngupha 10 rand no 10 rand akusumusa ngoba wena something but if ungayindanga lutho unje okunjalo athi David ukhona yini losele emntini waSawula lengamendela umusa kwathiwa ukhona kwalanza umuntu lokhwalile phuketi inyawo. iBhayibheli lithi inyonga yeSwati ngoba ukhwalile umafika lomuntu angadeserve ukuhlala etafuleni lenkosi but kwasi wahlala and eat in my table. Umahleki lomfana lapha etafuleni bekungabonakali inyawo takhe ukuthi ukhwalile ngoba umusa umboze inyawo kodwa bekubonakala ubuso bakhe lebomusa kaNkulunkulu. So because we are preaching the Lord to the people abantu bobakhomba tonotabo dipende bathethe uNkulunkulu. And when you tell them about the grace of God uthi nawe songeka esabeni semusa to receive mercy is undeserved, is unmerited. Awendi lutho ukuze uthole ngumusa is unmerited. Awendi lutho. Even if siye ku-Old Testament ngeva lo nyathi iBhayibheli yaphikisana ngala lisho lo Old Testament and ngala lisho lo angikuthinze nje indzaba yomthetho. Even if uthini bengasifaki because umthetho was given unto Israel only, not to the Gentiles. So umthetho waniketwa Israel under the law nakhona bengasimfiso saNkulunkulu sokuthi anikete Israel the law. God bekafuna kuhamba na Israel abahole ngekwemusa wakhe. Siyakhumbula uma uNkulunkulu alanza Israel eGibhithe uthi Moses mofika ngithi umbani Nkosi ngoba abakwati nabona abakwati njengoba bangakwati abakukhonzi
but uNkulunkulu wayebakhipha ngemusa wahamba nabo. Lithi iBhayibheli, God was closer to them, God was nearer to them. Emini bekahamba nabo ngensika yefu, ebusuku ngensika yomlilo, hamba nabo ngemusa until they rebel against God and say to God, because thina if wasinika umthetho thina singawugcina wonke 100%, and God said dodani ke manje kimi awungabi nemuntu osonzela kule ndzaba lenkulu, ngisho nasilwana singasonzeli, uma sisonzela sitawufa. Wabese uNkulunkulu ubaniketa umthetho, the 10 commandments, to show them that they cannot meet his requirement. Ema ngahamba nabo ngokomthetho angeke bakhona ukumeet standard sakhe. From that day kuwafedani ke manje kimi ubanika the 10 commandments. Uma bele 10 commandments bekafuna kubakhomba ukuthi you can't meet my requirements. Befuna ngihamba nani ngekwemusa wami. I was closer to you even though ngingathi ngekwemusa wami. So from that day, listen Bible, uNkulunkulu wabese uthi uma ungaphula noma kube munye kule mithetho uyiphula yonke, kumele ufe nekufa. Now I'm supposed to go to this funa khamba nawe, not based on your grace, but based on our righteousness, based on our effort, based on our doings. Then uNkulunkulu wanikela umthetho. Uthi now ugcineni, but ungaphula munye, uphule wonke. But letha uNkulunkulu anemusa, eplaneni lakhe lemusa, wabese bekaloku aveta Kristu, because uNkulunkulu uqala ukuveta Kristu from esimini nase-Edeni, but namhla ngikho lapho wabese uyebatshela ukuthi ikhona indlela leningasinza ngayo for a year. Uma for a year ngitobeka umpristi, lo mpristi lo bese ngibeka indzawo lengcwele ngcwele engaphakathi temple, libe nenzawo lengcwele ngcwele lapho nakuyohlala temple ipresence yami khona, bese kuba neveil, bese akungena umuntu ongcolile lapho, kungena umpristi lo naye lo savumelano takhe kuqala. Bese lapha etempeleni umuntu kumele alethe inkomo yakhe noma imvu yakhe, nakayilesa utobese ube ukhuluma tono takhe, abeke isandla enhloko yalemvu lele nganabala lenganaqala, bese nabeka isandla tukwayo avuma le tono, nakavuma le tono bese lemvu iyabulawa. Selomuntu lo for a year angahamba khulekile for only 1 year, because lemvu ithethe tono takhe for that year, but the next year kumele aphinda lethe lenye imvu. Hallelujah. Njalo uma lo muntu lokho ngalemvu kuthiwa bekufuna ahambe anganayo i-conscious esono, ngoba imvu ithethe tono tayo noma imbozile kwesikhashana yafa endzaweni yakhe. So for a year she or he is safe. That is why I remember Johana ona Jesu ati amemeta Johane was behold the lamb that takes away the sins of the world. Uma sele ichaza Johane uthi lemvu lele khangako usho kuba Jesu uthi le ayimbozi lena ayibambi kwesikhashana, but it takes away the sins of the world. It takes away nasi athatha athi kuyeni kuwo ithatha forever. Le ayinongena ngeminyaka but itawungena kube kanye kube kuphelele. That is why leyo mfuna ikhala it is finished, ngoba akuyophinza futhi ife, ngoba ngife ngoba kanye tono takho ngakuthatha forever. Your past, present and future sins are forgiven once you are in Christ. Lithi iBhayibheli akusekho kulahla kulaba Kristu Jesu, sokude kwabeka icala noma ngenda liphutha imvu yomJesu ithethe le tono noma ngenda ama mistake. Sometimes I stumble and fall, but before God I am righteous because of that lamb that took away. Laba bebanikela mnyaka ngeminyaka kuthiwa le ethimvu leJesu ingene kwaba kanye, yasifela kwaba kanye, ene wangena kulo yekukholwa, kuthiwa unikwa sipho sokuthiwa ulungile. Come on church. Laba ba-Old Testament bona bathi bangalasicalekiso, ngoba bona kumele basebenze, kumele bende, kumele bagcine imithetho, kumele bende imisimento nemithide kuze bayovela uNkulunkulu banganaqala. Lithi iBhayibheli noma abanikwa yonke lemithetho bekude namunye bebeka khona kuyigcina yonke lemithetho, and waphula munye iphule yonke. So everywhere under the law you are trying to be holy, you are trying to be right before God by doing.
ngokwena kwakho. Sibona class, you are trying to be righteous, right standing with God ngokwena, but kuthiwa bekude ngoba vele kumuntu ngafuna bakho ukuthi you can't meet my standard, you can't meet my requirement. Bese Bible bese can I preach this? Kuthiwa uma Adam ona ngoba imfati akanayo imbewu, umfati just kunesibeletho sokwamukela imbewu bese iya incubate bese uvele emhlabeni sephelele, but umfana uvela endodeni. That is why umuntu onendoda lengakafunzi kahle ingateka umfati, lo mfati atala amantombazane kuphela uthi ngcono nodala ukuthi salome umfati ngoba udala amantombazane kuphela. No, umfana uqhamuke endodeni akaqhamuke emfatini. So uma the first Adam ona besikuye se uma ona yena ngokudla lesasithelo lisi Bible sono sangena kithi sendiwa sabatoni. Awusisoni ngoba uyajola, usoni noma ungajoli ngoba lo sono silakuwe kuthiwa ngemandla esono. That's why akusiwa tono, kuthiwa sono sangena kuwe, sangena ngoba kona Adam. Uma Adam ona siyangena. Uyakhuluma iBhayibheli uma Abraham akhipha kweshumi kwathiwa nebatukulu bakhe bakhiphile ngoba ukhiphe bakuye. So na Adam uma adla lapha ona sonke kwathiwa sesonile, sono sangena kithi ngengadi kuthi ya Adam. Hallelujah. So iBhayibheli lithi Adam wasenda sabatoni. Awusisoni ngoba uyahleba, awusisoni ngoba ukhuluma amanga, usoni ngoba uwendiwa basono. Sono sisengadini yakho by the nature of Adam, the first Adam. As long as Adam lo usoni, manje mchangani wale bush migration. So na noma ngisikhuluma sinjani singisi, ngisikhulume nishaye fluently, but angeke ngivule umlungu ngoba by the nature of my blood ngumshangana. Na noma ngathi wasishangana ngisathi, but ngumshangana ngoba ngilengadi legijima kimi ngeke umshangana. Noma ngazama ukukhuluma silungu wathi ngumshangana lokukhuluma silungu. So this Bible yeqhalisa athi Adam umzala na noma bongena lokulungile bethiwa soni senta lokulungile. Soni by the nature yokweliwe. So thina esibafundisi sithatha ukuthi phatha kahle ungendi lowo ngamagama uthi nakulesihlahla ungakhiphi izithelo. No, angikhiphi izithelo ngoba ngiyathanza, ngiyafuna ungadikhiphile izithelo dokona, but kunemandla esono lasebenza kimi lokubonako ngemafruit indombambi ngekhathi. The nature of sin is inside me. Athi Paul manje noma ngikhulula kunamandla esono laphila ngekhathi lokwenda makehlopha kusijoka. Sifuna umuntu ngoba sibone ebenemfana ekhoneni, kanti lokuma nemfana is a fruit of the seed that lives inside. Lokunabela sono ukunabela ngoba sono siphila ngekhathi. This is just fruit indombamba ingekhathi. But Bible, come on guys, but Bible then uNkulunkulu njengoba athi lakhe umvuzo wesono ngufa. iBhayibheli lithi Adam ona nathi safa spiritual ngoba umuntu ungumoya uphila emtimbeni. Umuntu is a spirit, he possesses the soul and he lives in the body. Kunemoya, kunemphefumulo nemtimba. So umuntu umoya, spirit, he lives, he possesses the soul, unemphefumulo uhlala emtimbeni. Kan Adam ona, we died spiritually, kwasala the soul and the body. The soul died immediately, umamundo ona, but the soul and the body remains. Bese siBhayibheli, without the shedding of blood there is no remission of sins. Ngaphandle kokuchitheka kwengadi akukho ukuchitheka kwesono.
So that is why bekumele bahlabe isilwane singanacala kuze le ntono tabo kuchitheke ingadi ngenxa yesono sabo. But le ngadi yesilwane nayo bengaqualify ukuthatha away the sin of the world. So uNkulunkulu uma ubuka wathi yonke imbewu lesemhlabeni icorrupted, ingcolile. So ngena njani ukuthi ngithole imbewu leclean lengafa esikhundleni salapha? Bible lithi Jesu uma uNkulunkulu ahlele ezulwini necabinet yakhe abuda ukuthi ngibani lo ohlele emhlabeni ofela abantu. Jesu uthi umambile babe kuthiwa then Moya Maria wakhulelwa because Maria akanayo imbewu but wakhulela ngembewu ya Moya Ongcwele. Uma khulela for the first time ngoba khona umuntu longanasono and hayi ukuthi akanasono ngoba akakhulumanga kabi kumbe akagwadanga, akanasono ngoba le mbewu la qhamuka ngayo ayisiyo la Adam, lena ivele ezulwini iyunique iyodwa yehlele esini sentombi Maria. Uma ehlele esini sentombi Maria this Bible uma futhi incwadi kaIsaiah a child has been born unto us but a son is given. Ngamanye amagama Jesu Bible isiwatalwa watalwa Maria but Maria akamdalanga Kristu. This Bible Maria watala indodana yomuntu lekunjesu. Hallelujah, the savior Lord the savior Jesus indodana yomuntu. Bese the day Jesu abhapathiswa uJohane lithi Bible wehla Kristu wehla indodana yehlela kuJesu, indodana kaNkulunkulu yehlela emfini lo Jesu. Umntwana nendodana wahlangana. Lithi Bible lelo langa wavakala live ukuthi leyo sayindodana yami ilaleleni, washintshwa igama lakhe kwangasathiwa nguJesu indodana yomuntu kwathiwa nguKristu indodana kaNkulunkulu ngoba a child is born by Mary but a son the way ulizwe wehlela emfaneni wahlangana ngoba uNkulunkulu enyameni. For the first time ngoba khona umuntu longanasono ngenxa yokuthi akadalwa ngembewu ya Adam. Sikhona class. Then this Bible by the fullness of time uma sekufika isikhathi esiphelele lithi Bible njengoba lekhaya Adam ona sibuye angithi bazalwane kuthiwa nalo lo Kristu lolungile sathathwa safakwa kuye saqhutshwa nangekhathi kuye. Lithi Bible yena wenda kulunga kwaze kwaba sekufeni ene walalela kuNkulunkulu wathobela wathi uNkulunkulu wathobela wadela umuntu sasimo semuntu. Lithi ngokuthobela kwakhe besibuye. Lithi Bible uma afa kwaziwabe kufathine kuye. Lithi Bible uma safa kanye naye ngoba safakwa kuye lekhaya wathiwa makesha kufile makeshwela ufile ufile kuKristu. We died with him. Uma sekavuka kuvamulene kulunga. Isibhayibheli besibuye savuswa kanye naye but savuswa sesilabalungile kuwe sasimbewu sesilabalungile hayi ngekulunga kwethu but ngekulunga kwaNoJesu lowathobeka walunga kwaze kwaba sekufeni. Savuswa kanye naye. Then lithi kulo Adam waqala sono sangena ngaye wafa abantu abaningi but ngalo Adam wogcina. Lithi Bible Adam uqala wasenda sabantu but Adam wesibili wasenda saba ilabalungile. So asisayi kodenda labalungile sesendiwa lo Adam wesibili lekunjesu Kristu. Ngithi nginamaphutha ngithi ngehluleka inebuthakathaka but when I stand before God kuthiwa nami lolungile umile hayi ngoba nginamaphutha but ngenxa yalo Adam wogcina lekunKristu Jesu ngithola kunemagunya nemandla ekumaphambi kwesihlalo sababe nithi Abba Father athi yes my son. Kwenzenjani kulunga kwaloKristu wesibili sawuphile kulunga sawulandile ngaba ngeniwe. Angilove sondweni hayi ngoba ngifuna kuba ngilolungile. Angilove ngoba ngilolungile ngendiwe. Angikhipha kwasho ngoba ngifuna kuba ngilolungile. Ngikukhipha ngoba ngilolungile. Athi Bible uma senamngele Kristu vetani ke ithelo tekulunga ngani ngekhathi sengendiwe ngaba ngilolungile. Lithi Bible angiveke le detail uma ngibona ngenda kulunga I'm no
not trying to please God. I'm not trying to plead with God. Kuthi angibone ngilungile. Ngenda ngoba dithelo tokulunga. Iba beqala bendigcina tokulunga sono. Naliswa benenda sono. Kodwa manje sendigcina tokulunga. Yengani kulunga. As Paul encwadini yabaseFilipi chapter number 2 verse 12 lithi work out your salvation. Work it out. The word work it out. Lisho ukuthi ngichaze last week, but let me repeat it again. Umoya of my spirit is born again. Umoya wami udelwe kabusha. Umoya wami phambi kwaNkulunkulu ungilolungile. When I stand before God, I am righteous. Wabuka wonke amaphutha ami nginanzaba. But even if mhlambe uvala amanye ukuthi bathi makamu nje uthembe vele njalo. But on the inside, when God looks at me, He sees His Son, Christ. That is why the Bible says you cannot come kuNkulunkulu ngalo umuntu omthana. You should always kumele ude ngathi babe ngitawe egameni lika Kristu. Ngoba uKristu ngilolungile. Amen. Ngilolungile. Even if ngakhuluma ngahluphuka ngimuve kushayana enhlamba kwebo. Kodwa nangimapha umuntu othandaza ngimlolungile uma umlolungile. Kuthi walo Adam bokuqala wakwenda sono lokuthi even if ungena lokulungile phambi kwaNkulunkulu sono. So Bible is how much more ngalo Adam wesibili uthi wena maphutha uqedza kulena nyalo but when you stand before God ulolungile. So thina we think ukuthi ngangilolungile se ngihluphuke ngikhulume kabi nakwenu angisalunganga sekumele ngicala ngiyovuma kuqala after ukuvuma sengilungile futhi then ngihambe bese ngicabange kabi mhlambe ngibone sesilunga kagqoka kade sengihlito ngiminabele angisalunga ngankosi babe ngiyacela nkosi ngicela ngigeze nkosi ngilunge futhi kabusha njalo uhambe futhi ukhulume kabi nkosi angisalunga ngicela kulo uthi nikuvelela ingadi libomvu. This Bible wafa kwabangane wathi nakafa wathi it's finished ngigezile ngikwende walunga phakathi naphakathi bese silolungile angawa uyawa lolungile kodwa phambi kwaNkulunkulu ulungile uyavuka owa in the physical but emoyeni umlolungile ngathi mina Noah uma umkhumbulo yakade bekawa but bekawela phansi emkhumbeni akakaze wawela ngaphandle nawe mawuKristu uma timbi dikushaya uyawa but umlolungile noma ungahlala usangifale sonweni uhlale for 3 months kule 3 months unethi ngayesona umlolungile phambi kwaNkulunkulu. Athi Jesu ivetha nayo lahleko yathi ingahamba yone nayibuya yathi angisafanele kupitwa ngendodana wathi uyahlanywa indodana wena noma ngabe umosha imali wayidla letingwadla wayidla letithaba ukusalifa lami wayilidla letifebe but phambi kwami nawubuya wendodana ivetha nalo kubende bona abususwa bomile permanent phakade naphakade. No, Jesus has made you to be righteous. The righteousness that God made you to be, you cannot sin it away. Kumangale uthi ungena liphutha. Simahla bebutho sikhoza. Hayi mfundisi namhlanje correct. Safuna lo msinda bayami naNkulunkulu. Yini bakhe right. Right. Athi Paul hayi ingabe lo musa upromote ukuthi siqhubeke sone na uthi Paul no awupromote uqhubeke sone because umuntu lo nathe ibhili awumtshela ukuthi bale stele noma awumtshela ukuthi shona le awumtshela sambe so ngilebhiya lemtshelako lemcontrola ngekhathi so uma ngabe sokuKristu uma sokuKristu lokulunga lokwelisa kulunga size sekukhulule sithi hayi man makeswela nawe sowulunge kakhulu awufulanyana kancane usibina nkonje ngiyafuna yathi bayiba nalo shame lokulunga lesokekhathi akuyevumeki ukukhuleke ube mubi kukwelisa kulunga noma sewungafuni ngoba lokulunga kunekhathi. Kunekhathi. Sinafunda chapter 4 verse 2 la Roma 4 verse 2 konke ngifuna uyiveta Roma 4 verse 2 uma ngabe umuntu kunguye losebenzile
kungwela athi mina ngikhiphe kahle ishumi, mina ngivuka ngo-12 sesi, mina ngicala imuntu, mina nginancane imuntu, mina vele ngisitha lapha mbofu, ngene wadwa ndaliswa athi ngulungile. Kuthiwa uma uNkulunkulu athi ulungile ngoba wendile, lokulunga angeke sisho sithi ukuphiwe sipho semusa ngoba ngumvuzo usebenzile angithi ngoba usebenzile. But lekuthiwa unemaphutha njengade hayi makama, uyahluleka njengade hayi makama, unemaphutha lesiwabona umfuna akafanele kuba ngumfundisi. But bese uNkulunkulu athi mina noma wena wathi lamaphutha athi hayi makama phambi kwami ngithi ulungile ngoba uyakholwa. Lokulunga kuba yibazalwane, kuba sipho semusa, kuba sipho ngoba angeni lutho. That is why the word grace means undeserved favor. Ayeva angideserve, ayikangifanele, but musa ngiphiwe, angenanga lutho ukuze kuthiwe kulungile, just ngikholiwe kuphela. So kunento lesingayenza bazalwane. That is why incwadi yamaHebheru ithi ngaphandle kokukholwa akwengeke umthokozise uNkulunkulu. Into lekumele siyenze bazalwane, kukholwa kakhulu, kukholwa kakhulu. Ngithule amaphutha akho, kholwa kakhulu, kholwa kubekho khona uNkulunkulu. But you believe in having faith in God, ezulwini kuthiwa ukulunga namaphutha. Ngicela ufunze makehlo la khona lapho ngifuna ufunze lo verse 10. Funza verse 10. Sorry, funza verse 7 and 8. La Rome. Babusisiwe labo uNkulunkulu abathethelele tipo. Even if you do mistake, uNkulunkulu akakubaleli. Ngani wena emsalini bakhubile kuthi uphendula kabi. So cha kusi hey uNkulunkulu namhla ngikwatele sifuna ngokucolisa kucala babe ngiyacolisa ngiphinze Nkosi athi ngifuna ukukhomba ukuthi uzophila. After 2 hours kulungile yakhube uyohlala ucolisa basidika sokucolisa. Kanti isiBhayibheli uthi ukhubeke waphendula abantu. uNkulunkulu akabali. Angabali ezulwini. Lolo phala lelivi la. Lo sibabusisiwe nguDavid abhala kuma isiBhayibheli obhala ukuthi lemahulu lithi uNkulunkulu wamkhombisa ivision ukuthi kuyothi ngasemuva musi ngelesivumelwano lesisha la khona I will take away their sins I will remember no more, and I will write my laws in their hearts. IsiBhayibheli David wakubhula wathi hey babusisiwe laba akhomba thina leNkulunkulu angeke asababalele ntono tabo, leNkulunkulu ayolithatha ntono tabo nakababuka angababaleli benemaphutha angababaleli bawo angababaleli but ababalele kulunga ngekholwa bekasho thina. So iBhayibheli sibusisiwe isiBhayibheli kumele sijabule. Ufundzile verse 12. Funza verse 12. Funa ukuthi David uthini nakathi babuswe laba bitwa ngibani bazalwane uNkulunkulu makhelwane wakho uthi lona uma ngezwe nami ngangena ngigijima sesi but ukuthini ulungile lo asobe uma ngangena wena mngana nami ngangena amangala lokugcina ngene ngoba ezulwini uNkulunkulu uthini yena uthi ngilungile ngenxa ukuthi ngene njani ngikholiwe. Ngisho even if mhlambe lekhana ukukholwa khona ungakakholwa usengakholwa ngoshaya ibhiya ngosicaba sewusindisiwe ila ngothuke soyibambile ugcine soyinathile but soyakholwa na uqedza uNkulunkulu uthini yena ungilolungile. No uphuma emkhumbini ungena hlale khathatha lo wayini hlala phansi uyadzakwa nakavuka abantwana sibambona ngqunu uyaqalekisa but uNkulunkulu uthini yena umlolungile. Babusiwe labantu le athi uNkulunkulu balungile lana ababaleli tono emali maseko ungafuni ukuthi uzobe perfect. Kukhona umuntu waba perfect enzaweni yakho wena ndokumele wende kukholwa kuyo yena kuthiwa uwe perfect enzaweni yakho ube ulungile wende kulunga enzaweni yakho. Ngicela kuyivala ngoba the whole month I'm preaching about grace, so there's no need ukuthi ngifune ukuqeda konke namuhla. Hallelujah. But lela ngicela sigcine ngayo angeke no ichaze exactly ukukhomba kusini maHebheru 4 verse 16 sengivala iBhayibheli yami. maHebheru 4 verse 16 ngifuna sihambe naye ekhaya ngochweka next week so ngikhuluma ngemusa. Ngizama maHebheru 4 verse 16 ngifuna sigcine ngayo.
into lwale into ufuna wena khona ufuna ube good nje la ekholweni ngamdadu umkholo ngisho ungathembisi funza mina ngakho-ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semuva hayi bazalwane sonzele ngani okay kube khona sitekwemukela sihawu sithole umusa lotasisita ngesikhathi esifanele bambe mama ngisho uyabona umsebenzi sathana ufika akuhlebele wena langwenyama athi wena dumzile wena unjeni yini uthandazako yini uthanda wena umzulu so ithuzi yadi ukuthi uhlishela ngisathana lithi babeli sonzela ngesibindi phambi kuSankulunkulu now ufika uthi my father ungathi babe futhi mina ngifuna ngithandaza angibapersonal angisathi ukuthi babe wethu it's my father lithi dani ngesibindi kwenu ungethi usolo sengusaphi lithi don't approach God as a beggar, don't approach God as a servant, please approach God as your father. Inboza leyo lahleko after yonile yafuna approacha ezo asingende esebeni wathi your son come Nkosi ngiyanuka come Nkosi wathi ngulube come boldly amhaka ngisafuna kuchaza ukuthi imali esingenza abane imali ngenza abanawe wena you are righteous you are my son come uyangispeed ungabi nenza abantu bathini banza ukukhuluma ukuthini bese ubanenza ukuthi uyakholwa na asime ngiyathi khona uNkulunkulu akekho umuntu perfect nami ngizamile inyanga oba perfect angikhoni akukhonakala but khona lo ba perfect ezalweni yami so ngilungile ngoba yena ungendile ngaba ngilolungile then angeni ukulunga ngoba ngifuna tovela ngilolungile but Christ ungendile